Ya ini gue mau begini-begini aja hidup gue. Gue mau tobat ah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu Kemana? Ya pengen sholat lah Pak Ustadz. Saya kan pengen tobat. Bentar. Mabok lu ya? Kagak Pak Ustadz. Si mah nggak mabok bener. Ini mah tuh si segala macam. Coba gua tanya. Sholat subuh berapa rakaat? Pak Ustadz mengetes saya. Ya 3 lah. Masih berapa? Astagfirullahaladzim. Bener kan lu masih mabok? Pulang dari sana. Tapi Tat, ada aja Ustadz, orang mau sholat suruh pulang. Mana lu? Ya mau sholat subuh lah. Taruh. Gue tanya sholat subuh berapa rakaat? Pakai ditanya ya 2 rakaat. Ya, gue aja yang 3 rakaat kagak dikasih nih Pak Ustadz. Lu 2 rakaat sih, pulang aja dah, masuk lagi ya. Ya, payah lu. Mabuk genjer tuh bocah.